That one is very easy. Kungukuthi kahle kahle uma sisiyayibuka lelithandvo lelikhona nyalo vele li transactional. Lona selufu. Yeah, li contract but lengakasayini. Okay. It's already contractual obligation because angithi ba expectile ukuthi makuphela inyanga njengoba wena uyasebenza vele awunike imali engaka. Yeah, so why is manje singayi officialize ke? Kube ngile contract. Yeah, kube ngile contract bese sayini. Kuthi phela wena according to the contract la so bridgile. And uma sekwendeke lokho akusasengiko manje sifuna siyilungisa kanjani kube leti step ukuthi uma kwendeke lokho lento lefuna yendeke emva kwalokho ngilokhu nalokhu. Shida bokuba nema warning nema verbal warning. Yebo, undlule njani la? Ngoba zange sifike la. Kunama red flag. Wazwa ukukhumbula contract iphelile. Ngoba ngeke ngamkhulu ukuthi njengoba iphelile ingavuselela 2 weeks 3 weeks. Ya phela ngithi icontract njengoba ngisho ukuthi ipolice kutafuna ukuthi ifana nepolice kutafuna ukuthi sihlale kube nesikhathi se review. Check ukuthi kuhamba njani. Ya ngoSeptember siyahlala siyayibuka. Hawu kulomnyaka lophelile sihambe njani? Kwendeke lokho nalokho. Hey wena udiva njani ngalokho lokwendekile maphutha khona. Yes and uthole ukuthi no stateile kumbe lamanye beningakawaboni seniyasho ukuthi no for this thing to become better and better ngendlela le kufuna siyitshintshe le contract kumbe lapha nalapha ilungiswe ukutawuhamba siyavumelana siyavumelana ngoba vele lokusoma umuntu bese kusukani sanivumelene nethi ngoba asabhali phansi ngilapha bese ishaya khona ke ukuthi hawu manje ke na uyayibona le yeah ngoba phela kuna inza utabo social outing uhamba nebangani bakho emajiteni kunabo ladies night tonke lento leti kufuna tibe inclusive lapha ukuthi kahle impilo yethu la ekhaya. How many times when are you allowed ukuthi uhambe enyangeni ubona abangani bakho uyabona lento uyabona ukuthi kungabangqono ngabuhle kakhulu mkhulu ya leli viki lelikhaya akusilo lokuthi ngingahamba ngeletshwaleni cha liviki leli ukuthi mina ngidabanga lendlini ngobe uma ngithi ngiyayibuka mkhulu ngemehla kamoya uma kukhulunywa ngalabo 50-50 basuka bakhuluma ngezinto kanje siyavumelana siyalingana ayikuthi umuntu usetulu nje ngalendlela endekanyalo lo muntu usephansi ngoba phela lento leyo leyo kusomnya besetulu omnyase phasi sinokuyithatha kakhulu ukuthi ngoba mina ngiyasebenza I'm contributing financially sengiba nale power ukuthi ngimi le ngenda konke uyayivisisa ngiyakuba mkhulu kanti ukhohlwe kubuka ukuthi lo muntu lo la ekhaya even though it's not financial une contribution which uma singayibuka iservice yakhe singayithena into money ufuna buhola better buma something ngoba ngithi nani nade maja ukuthi vele la ngaphandle siyakhokhanyana sinemdisi makuphela inyanga bayajana mkhulu kunjalo mkhulu kufuna phela siyibhale lapha ukuthi ngenyanga mine ngidawuyibalele ngaka Sho ngosayifihle ke uthi imali esikhwama yani because ibele kufuna ihlalise esikhwameni uyena sawukhipha khona la kufuna umningi ngoba ngeke ubeke straight vele uthi yemdini uma ukuthi ubhalile ukuthi nge31 lapha le contract vele uyayikhipha iyabhalwa leli gama lifihlwa ngani contract yebo iyabhala nayo uyabhala uthi imdizo wakho ungaka senayo uyasho ngalana ukuthi nawami imdizo ungaka mara la kulomdizo mosibe kufuna ngathi nangabe asebenda nanaye kudizwane yebo phela kunjalo sibali that's why sisho le contract that's why ngithi mina le contract angithi njengoba ngisho ukuthi umnyasebenza umnyaka sebenza yabo uma lisebenza nobabili nayo lapho seniyayibuka ukuthi ngoba sine sobabili we are working esishayisa ngesikhathi esithile ngoshayisa ngo7 ngishayisa ngo5 uyabo sekuya lapha kula majonda rules ukuthi njengoba lo mfati uyabuya nga7 mina ngifike nga5 lekhaya le contract ithi yini lekuthi mina kufuna ngiyende before lo mfati afika ayisingiyahlala ngiyamlinza timpahla kufuna ukuthi uspinile lapha uyayibona nangabe uyahluleka ukuthi ispina ke sekufuna niphinze lapha nifake ukuthi ngoba lo antu toba khona lo nisizako lapha nihlanganyela njani ukuthi abhadaleke
Oh God, it's VK Music. Ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa yimzobona ngemphume hey